Badukhona ku-ani Abinadibha ndazi Abinabhida but bayabizwa. Lithi iBhayibhile abanyana uShem noEliyab banqande uDavide ophethe inkululeko, babizwa Abinabhida banqanda umntu wesethembiso, bavamela abantu abaphethe into zikaThixo. Kithi yebo Nkosi, ngizakuba ngithalule konke kwami, angisizwe wena Jesu, sisuli kwiso. Eli lilizwi likaThixo apho amadoda kaThixo azosothulela khona inhliziyo kaThixo. Mamela ke namhlanje lena imvuselelo egameni likaYesu apho khona kuzothethwa khona ngamandla kaThixo. Sithi isihloko ndaba amandla awalingani. Kuzothethwa ke ngegorha elaziwayo elinguDavide ukumkani. Kuzothethwa ke nangomfilisti ogama linguGoliathi egameni likaYesu. Amadoda ke kaThixo ayeza azokothula amandla kaThixo. Sizochazelwa ngenhliziyo kaThixo egameni likaYesu. Hayi namhlanje imvuselelo masambe me brother kandiphe nje lanto yasezulwini, ungayivimbi. Sizova ke ilizwi likaThixo bantu benkosi egameni likaYesu. Mamelisise kakuhle, kuzothethwa ngamandla angalinganiyo futhi sozalingani ngoba nezinkosi okanye ezikumkani nazo azilingani. Nguqhude manikiniki azindalanga zombini, khona eyoyiswayo okanye ikhona ezakoyiswa egameni likaYesu. Amen. Nkosi yam sisemvuselelweni kaJehova. Umvangeli umathi uthule indaba, uthule isihloko esithi amandla awalingani. Ngona ndisolusa igusha wayekhona umhlabeli indumise enjalo ithi amandla awalingani, kwaye izisu zotata azilingani. Nalo mzalwane ondlalela ikeyboard isisu sakhe sesetwina ithini ukuthi amandla Nkosi yam awalingani. Nasetafuleni amacephe awalingani. Akhona amacephe ophaka, akhona amacephe otyela, futhi nemela Nkosi azilingani egameni lenkosi uJesu. Nalapha ke endlini kaThixo izihlalo azilingani. Lithi iBhayibhile emazulwini uhleli esihlalweni sikaThixo egameni lenkosi uJesu. Lithi kukhona iingilosi ziyaqubuda kumdala wezinsuku zithi akekho onjengaye. Sifundile ke apha kuncwadi kaFirst Samuel chapter 17 kunotata omdala ononyana abangalinganiyo egameni lenkosi uJesu. Lithi iBhayibhile wakhupha abanye onyana bakhe bayi-8 kodwa akabakhuphanga bonke, wakhupha onyana abathathu. Lithi iBhayibhile njengekhuphe Nkosi yam abanyana, wakhupha uJese utata omdala onentshebe ezinkulu onempandla. Elithi iBhayibhile wakhupha onyana abathathu, wathi Nkosi yam asibhekeni emfazweni. Lithi iBhayibhile labanyana babedingwa kumkani uSawuli. Lithi iBhayibhile wabathatha abanyana wabatreyina, ebatreyinelela imfazwe, ebatreyinela ubulala uGoliathi. Lithi iBhayibhile abanyana bazamile kuba betreyiniwe, banikezwe ikhakha elenyama, banikezwe impahla ezenyama. Kanti uThixo Nkosi yam unonyana onguDavide amtreyinile, but andikho uDavide.
The man of God izoza yona izothetha ngoDavide, but ndifuna uthetha ngabanyana abathathu. Igama lakhe onguShama, omnye nguEliyabi, omnye nguAbinadibha. Anonombiza but ukhona Abinadibha, ndazi Abinabhida, but bayabizwa. Lithi iBhayibhile abanyana uShem noEliyabi banqande uDavide ophethe inkululeko, babizwa Abinabhida, banqanda umntu wesethembiso. Bavamela abantu abaphethe into zikaThixo. Unqandwa nalapha emvuselelweni, unqandiwe kwimpumelelo yakho, wanqandwa kwi-breakthrough yakho. Labanyana bamisa uDavide bathenjwe Nkosi yami ukumkani uSawule. Andikho kuGoliath, andikho kuDavide, ndikwabanyana bathunywa nguSathane abastopha into yakho. Ndikwabanyana abathathu bacifa babanguThixo, ngoba uThixo ungunyana unguyise, ungumoya oyingcwele. Basesithathwini ifuna ukuthi nayo namhlanje tyhilizwe Abinabhida wakho, tyhilizwe uSheme wakho egameni likaJesu, tyhilizwe uEliyabi yakho egameni likaJesu. Selizozinika kaNkulunkulu. Lithi iBhayibhile labanyana bebecufa babanamandla, kanti batreyinwe ngokwehlabathi, batreyinwe ngokwenyama, batreyinwe ngokwelizwe, batreyinwe ngobukumkani bukaSawule. uJehova akatreyini njengehlabathi, uJehova akatreyini njengabantu. Izisu azilingani, amandla awalingani. Izisu azilingani, amandla awalingani. Igunya alilingani, amandla awalingani. Intambiso ayilingani. waseNazaretha phansi kwetheme enamandla anje, haleluya, ethi amandla walingani, dipope saltans. uThixo usithilela into ngoDavid. Apha ndibona abantu bathathu, praise the Lord. Ndibona ifamily kaDavid isemkhosini, whereas uDavid engekho semkhosini, praise the Lord. Ngibona ifamily kaDavid iqeqeshiwe, whereas izulu uDavid limqeqeshe enhlako. Ayinikhona yini? Ithi iBhayibhile lona unyana onguDavid wayengowokugqibela, praise the Lord. At the same time kwakungabonwa nto engaphuma kuDavid, haleluya. Kodwa sibona izulu namhlanje liqala into entsha, praise the Lord. Ithi itafile idekiwe, bekhona abathenjiweyo etafuleni, praise the Lord. Kanti izulu lathi ukhona endimenyulile phakathi kwaba nicimba famba bona bangabo. Nikhona yini? Isithi iBhayibhile xa efika uDavide ekhaya eyogcotywa, wafika enuka, wafika enxibe zehlathi, wagcotywa waphindela ehlathini. Kanti abayazanga ukuthi ngogcotywayo kwenziwa isoja langasenhle emazulwini. Lalela mntasekhaya, ufika uDavide abakhulu bakhe besemfazweni bedelelwa yikwekwane nguGoliath. Hawu, inamandla indaba kaJesu, inamandla indaba kaJesu. Ithi iBhayibhile xa yefika wafika noSawule esoyika, wanikezwa ezelicala izinto, haleluya, ukuthi makambatha amandla elicala. Ithi iBhayibhile wathi okunxiba ezinsimbi waqonda ukuthi ngendlela engiqeqeshwe ngalo lizulu, ezi zehlabatha zindilingene, ezi zehlabatha ngeze ngakwazi ukweyisa ngalo. Ithi iBhayibhile wahamba inyawo zambili wasidiliza, praise the Lord. Wathi ngiyekeni ngibheke kuGoliath, ngihamba ngiphethe izulu. Ngibona xa yehlangana naye
ejongene nako siyam amandla walingani. Hey, esibe isandla Nkosi Jesu. ngathi ngiyambona uDavid xa ejongana noGoliath, wathi ngiyasibona sisimo kodwa isizwe sami, khululo lwakho ugqobo ukuze legqilimbela ngizomelana nayo, ingamelani nam ngoba mna ndingohluleka uma wena ungekho, mna ndingohluleka uma ndingaya ngawam amandla, kodwa ngiyazi ukuba ngiza ngawakho amandla. uGoliath uyawa, uGoliath uyawa, uGoliath uyawa, wanamandla awalingani, awalingani. Ithi iBhayibhile the minute esondela kuye uGoliath emdelela akayazanga ukuthi wangenziwa. Ithi iBhayibhile wabhekana naye, wajongana naye, wathi ngize kuwe ngiphethe ondislingi wena usamumi, uphethe ihlele wambathile, kodwa amandla awalingani, amandla awalingani. Oh my God, my Jesus. Ithi iBhayibhile wamthulula njengalo lona lodwa, waye waphethe amahlanu kodwa wamthulula ngalo lilodwa. Ithi iBhayibhile nangexa sephatha amahlanu wayeyazi ukuthi akaphelelanga kuGoliath. Ithi every storm esiza phambi kwakhe esithunyelwa nguSathana siyadilika ngoba siphethe ilitye lembono uJesu uqobo lwakhe. Corona no corona iyadilika ngoba siphethe uJesu. Amandla walingani, amandla walingani, amandla walingani. Ngipopa Satansi, amandla walingani. Hayi ngithi amandla walingani, amandla walingani. Ithi iBhayibhile wabethwa ngelitye ngaphambili uGoliath, ukubonakalisa amandla ukuthi awalingani. Wathi selefile wazoguqa phambi kwakho uDavid, lalela ngikutshele amandla walingani. Ngizothi kuwe ungesaba ngaso uGoliath umelene naye. Yeye ngiyazi ukuthi umelene nayiphi ingqilimbela, ingathi angeze yasuka phambi kwakho nezwe limelene nengqilimbela eyicorona, kodwa ngizothi ngibophe Satansi, amandla walingani, amandla walingani. Ukhona umdala wethuku, ukhona uMadida, ukhona uManqoba, ungaphezu kwazo zonke. Siyawa namhlanje, uGoliath uyawa namhlanje, uGoliath uyawa namhlanje. Icorona nayo iyawa, izinto ezimelene nawe siyawa ngoba amandla awalingani. Hallelujah. Matalababosa, ripayatalabosa, siyadilika, siyadilika, siyaguqa, siyaguqa ngegama likaJesu.